Maram ko na not problema, ha pamilya ba o kwarta, o siguro nahihimo nera. Sugod dito tungod ko na nung era nakikita, ha social media o kalsada o impluensya, bahit barkada. Diri ko ginyayakan nga marawt it pakikibarkada, pero siguraduha nga maupay it pakikisama. Nag-agi ako it may barkada na sugad dito, pero depende haimo kundi ka malugar. Hakasisinan ba o kapawa, maginhanda kalating sunod nga bubuhaton. Diri ka mawawara, ayaw gula pagsala, hunahuna ating pamilya. Ginpadako kanira hintuhay, pero nagsisinugad kala. Kinatag na tanan, nag-iisog pa kung diri natatagan. Wari na libre ha, kalibutan, era ito gintrabahoan. Habang ikaw sigilat parayo, pag-ihugma ira, amulat era kailangan. Pero naging waret ka na batasan, may gana pakupitan na kada bulsa nga nakakatan. Hey, kids on drugs, kids on drugs, damo na tiraya na, damo na. Hey, kids on drugs, kids on drugs, damo na tiraya na, damo na. Mga matangan lulupok pag may paaga ha kalsada, diri na mumurayaw, ito na huna, sigit pag sinayaw. Makuri mahubong, makuri makakaturo, karuyag humigo, permihin saba, una-una perminalutaw. Boy habang diri patapos itanan, tapusan at nga imo gintikangan, baluan na itiwa. 20-20 na ayaw na pagdugang, et problema haing pamilya, imbis nga nabuli ka nala. Ayaw na pagulata nga may ngadto ka pa haigbaw, at tula permi halo yu it pagbasol. Hunahunaan na paorila it mga kontrabida, habang may panahon ka pa pagbag unawaray man ito mawawara. Ayaw la kang ngalimot pag-aruhin pasay luha iya uhaing pamilya. Kon problema la ito, kon problema la ito, damo it solusyon, damot paagi pero diri hasugad nya butang.